Tisoy? Akong bayad. Ikaw rin kabalo? Sa maning bataan eh. Ako maning kambyo si Muha kaganina. Uy, Muha bitaw. Mao ganang gibalik na ko si Muha. Bye-bye! Unsa man ka Tisoy, pagdala po si mong giagian. Sorry, Ate Biti. Nagdali manggod ko. Pirti ra ganing batao, nagdali daw siya. Ayo! Ate Maria! Palit ko! Oy, Tisoy, kada ko ba si mong tingog? Unsa man day mong paliton? Ate Maria, papalit ako og corn beef. Dara kong bayad o, 50. Sige, kadyot lang Tisoy ha. Corn beef. Uy, tag 41 ba yan ni Tisoy? Sa ato pa. Nakay cambio 9. Uy, hala Tisoy. Wala man ko'y piso-piso. 5 ra ni oh. Nya, unsa mo na Ate Maria? Napa ko'y pundo 4 diha. Pundo gud taon. Naunsa baya ka oy. Natay daghang kindi dire. O, dara imong 4. Isa man na sa Ate Maria, oy. Kasabang kong kuya ni ba? Sige na lang, wadto na ko. Ikaw Tisoy ha, ikaduhaan na jud ko nimo. Agay. Ayo, Maria, papalit ako. Sa man imo habite? Papalit ako og duha ka chow Maria. O tagdi sa mong quick chow unsa man baka o manok? Beef. Okay. O dara. O kambyo nimo. Salamat. Unsa man ka Tisoy, ikatuluhan na jud ko nimo, bali na maayo imo ha. Sorry, Ate Biti, kay gipadali ko. Pirti gining batao, pirmi nilang gadali. Ayo! Uy, Ate Maria, nadi ka diha? Tagpilan yung tuyo. Tag 12 Tisoy. Dara o. Bayad nimo Tisoy. Dara ko mga Ate Maria, o, 15 na. O dara Tisoy o. Unsa man Ate Maria, kindi na pod. Ay si ama dia, usaha mo lang ako tag piso. Unsa man ni, oy? Muadto rin ko na Ate Maria. Mamalit kog biskwit. Ayo! Ate Maria, papalit ako biskwit. Unsa nga biskwit imo Tisoy? Kanang cracker. Ah sige, damsa ha. O dara Tisoy o, tag 7 na. Bibayad nimo. Ara o. Unsa man ni Tisoy? Bayad! Ikaw rin kabalo? Sa maning bataan eh. Ako maning kambyo si Muha kaganina. Uy, Muha bitaw. Mao ganang gibalik na ko si Muha. Bye-bye! Pastilan, naisahan ko ato da.